akayilona loyo amtshele ukuthi ubani kuyena. Simbonile esenzela into enkulu, simbonile esilwela, athi obhala lengoma athi noma ungathula kushintshe lutho ngoba wagqiba konke esiphambanweni. Kunezinto esaziyo ukuthi uNkulunkulu wethu simbonile senzela zona. Siyabonga babona amandla ngegama likaJesu waseNazaretha. Uyadumiseka wena wedwa, uyababazeka wena wedwa, wena ongcwele kaIsrayeli, wena ongozelo ongalali, wena ukhona zingakabi bikho zonke izinto. Ekuseni uNkulunkulu wethu onamandla size kuwe ngegama likaJesu waseNazaretha. Yithi laba Nkulunkulu babona amandla wonke, akekho omunye besingaya kuye. Inyanga Nkosi asiyithembanga, sithembe wena. Nathi Nkulunkulu wethu Mlomo asisithembanga, sithembe wena. Babona amandla wonke, wena ongcwele kaIsrayeli, wena ongozeli, wena ongalali, imini yaziwa nguwe. Babona amandla wonke nobusuku baziwa nguwe. Siyabonga Baba, sithi bayethe egameni likaJesu waseNazaretha. Sithi ungcwele egameni likaJesu waseNazaretha. Elamakaya lamasaya, ukamando shakanaya, akupandalando saya, ipakataya labasaya, ikamaya labasaya. Bayethe uNkulunkulu osezulwini, bayethe Jesu, bayethe, 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 bayethe. We salute you, Father. Thank you, Jesus. Bazalwane ebukhoneni bukaNkulunkulu, sanibonani phela abathandekayo ebukhoneni bukaNkulunkulu. Bazalwane noma siyakhona uNkulunkulu, uma ngabe sesisebukhoneni bukaNkulunkulu siyikhohlwe thina, ngoba sikhona izinto uNkulunkulu asenzele zona. Mase sesisebukhoneni bukaNkulunkulu bazalwane, sekulwela ukuba ne-encounter noNkulunkulu. Ngicacisa kancane, sekulwela ukuba ne-encounter noNkulunkulu, singafiki nje sizohlangana kodwa siphume i-encounter noNkulunkulu singabanga nayo. Nebazalwane, because ikholwa kwethu kahle kahle kume ekutheni sihlanganile yini naye, sibile yini encounter naye, ngoba ukukholwa kwethu akuzukusebenza uma singabanga naye encounter naye. Lento yokuhlangana naye, lento yokudibana naye, lento yokulwela ukuthi ake ngihlangane naye, ake ngihlangane naye, ngihlangane naye, yenza ukuthi nokuhamba kwami kushintshe. Kuhle kaJakobe elithi wathi mayesehlangane naye kwabonakala indoda kade ihamba yaziwa ukuthi ihamba kanjani, kodwa mayesehlangane naye yaphinyika onyongweni. Ukuhamba kwayo akwangabe kusafana. Ushintshwe yini khona umuntu engihlangene naye, ngabambana naye ubusuku bonke, masike sahlangana naye, sahlangana naye. Bengikuthanda nami ukwenza kanje, kodwa manje ngenxa yokuthi khona umuntu engihlangane naye, nami bengifisa ukuphila njengabantu bonke, kodwa khona umuntu engihlangane naye. Nami bengifisa ukufana nezalukazi zasendaweni,
khona umuntu engihlangene naye. Bahlangane naye sibona ngendlela abahamba ngayo ukuthi uhlanganile naye, sizoma bekhuluma ukuthi uhlanganile naye lona. Bahlangane naye benza njengoMoses, sibona inkazimulo ukuthi uhlanganile naye. Hlangana naye. Mali verse lami Musa. Mahlangana abantu abahlangane naye bazalwane, hlangana abantu abahlangane naye. Mangihlangane naye ngihlangana noNgcebo, hlangana abantu akusabingelelana uNgcebo noSamweni, sekubingelelana uNkulunkulu. Sekubingelelana uNkulunkulu. Lento yenzeke kuMaria noElizabeth, abantu abahlangane naye babehlangana uthi omunye hayi mani khona into engiyizwayo, khona into engiyizwayo. Hlangana abantu abahlangene naye. Ikhathi kubingelela kulokhu kuba ngezwa ukuthi unina wenkosi yami ngabingelela umuntu ngezwe into kimenyakazayo. Kanti nami khona into ekimenyakazayo. Hlangana abantu abahlangene naye. Bese ngibingelelana ngamahubo. Akhamkapha amahubo. Akhamka ngesikhathi ngihlangene naye ngingedwa. Mase sengihlangana noNgcebo ngithe labaya athi uNgcebo ikhamaya iyamakhaya iyabayelela. Ngabayi sawubona mfundisi kuphuka into yasezulwini ithi yahada ikamanda angiyazi nami iyaphubuka ngoba ngihlangane naye. Angithi phela lento akusiye lapha esontweni. Lento yokuhlangana noNkulunkulu asigcini la esontweni lento. Lento yokuhlangana noNkulunkulu, lento yokuhlala sinenkosi, ngisho sihamba ngithi lento ayikho esontweni. Angithi ngakutshela ngathi lento ayisekho esontweni. Lento nawe uthi uhamba ukwakho njengoba uMamzwana Desho nje eVrandi iphubuka into yasezulwini uhlangane naye. Masihlangana lana sesibuthana bazalwane, sekuduma izulu lodwa ngoba kuduma kuhlangana abantu abavele abahlangane naye vele abahamba naye. Lento bazalwane le nsindiso isebenza nge-encounter. Into yenza ukuthi insindisi ihlungu ukuthi fanele sibe ne-encounter sihlangane naye. Masike sayiyeka sayidebesela ekushumayela ukuthi khona umuntu othi mosusindisiwe phamisa isandla wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Haleluya ezulwini 100%. Kodwa la endleleni khona into oyidingayo ukuthi uthi ukuyithola. Khona into uJesu asintroduce kuyo, khona umuntu uJesu asishiya naye. uNkulunkulu umoya oyingcwele usumamkelile uJesu uyawadinga amandla kamoya oyingcwele. Otherwise sofana namasonto onke, sizoba njengamasonto onke. Kanti thina there's something different. Khona into thina efanele sibe nayo ehlukile. Khona into thina efanele sibe nayo engafani nabo bonke abantu. Lento mbali yenza ukuthi umfundisi engasekho kodwa ukhulume kuwe. Lento yenza ukuthi noma ungasekho eduze kwabazalwane kodwa lento ikhulume kuwe. Awuqasheli mfundisi la uqasheli mama mkhokheli la, awuqasheli umama mfundisi la fanele uthole into ekhuluma kuwe. Kunezinto futhi sine siyiphendule. Ungangibuza ukuthi kuyisono ngani mina, ngoba ngeke ngikutshele ukuthi kuyisono ngani. Ngizothi umoya kaNkulunkulu kuwe uthini, ngoba uma usangibuza ukuthi kuyisono ngani ungikhombisa ukuthi angikasebenzi. Lana kashunyayelwa lana kusho ukuthi umoya engcwele akaze kuhlanganwe naye. Ngoba uma ngabe usuhlangane naye akekho okutshelayo ukuthi yeke ukuthi kuyayekelela khona. Ikhona ilento eshoyo ngaphakathi ukuthi hayi yabona ke
angakwenza umusa futhi ngingabi nankinga angagqoka ngingabi nankinga sikhuluma ngokugqoka into elula bazwana ningakhulubeki isibonelo ngabe ngikhulubeke into eningi angagqoka umusa ayoshaya uwakiki wakhe isikhindi esinane angasho lutho umoya ongcwele kodwa uma ngithi ngiyasithatha mina uwakiki wami ngiyawufaka ngithi ngiyayibuka ithi into yasezulwini akusho kodwa ukuthi uwrong ngokugqoka uwakiki wakhe ukuthi kutshalwe mina ukuthi mfundisi wena awusakwazi ukushaya uwakiki uwakiki isikhindi esinane ngamehla lesasebisho sibona singani so mangaba umusa-ke sengihlangana nomusa mina sengithemba into kuye ukuthi kusho ukuthi mkhululile ngesikhathi eyigqokile anginankinga mina nowakiki ngoba kusho ukuthi umoya oyingcwele ngesikhathi ukugqoka uwona okutshelile wakukhulula ukuthi uright lena-ke iyona yenza sihluke leka moya ingcwele iyona yenza ukuthi insindisi ihluke ngoba akekho umuntu ozokutshela ukuthi hayi njengoba sewunje sokufundisa vele ukuthi into yenza ukuthi sithi abaphansi inyama yabaphansi asidli ingenxa yalokhu nalokhu kodwa lapho soshiya futhi nerumu likamoya ingcwele ukuthi asale naye akhulume nawe ayicacise kabanzi lento kuwe sokutshela thina ukuthi ngey'bhalo zithi iy'bhalo ungabisahlanganyela la kuhlatshalwe khona inyama yamadlozi futhi sikufundise ukuthi isizathu esenza lokho siyini kodwa bese siyamshiye siyakushiye esandleni kamoya ongcwele bese kuba umoya ongcwele bese sithemba ukuthi hayi nalathi ngophela ukuhlangana asikwazi thina ukukhuluma nomuntu uNkulunkulu okwazi ukukhuluma nomuntu la ukuhlakanipha kwethu kuphele khona uNkulunkulu umoya ongcwele will take over nayo abantu sicacise bazalwane sazi sibanga ukuthi uhambile wena waya kade kuhlatshiwe kini bese sibanga ukuthi wena uphethe imbuzi yakini angithi wena uyihlo vele uthemba imbuzi angithi futhi lona uthehlo uyihlo nonyoka angithi uzithi uzakufika zake zothoba engibhubisa imbuzi fanele ngenjani kodwa fanele sikusizeke sithi uyabona noma uyiqhuba ngaphakathi awukuthi baba noma ngiyayiqhuba lembuzi kodwa wena uNkulunkulu awuyiveze nakuwona umcimbi abawenzayo uNkulunkulu awuyiveze mina ngihlanganyele altar kodwa mina ngithemba wena ngikhonza wena ngoba wena uyazi ukuthi yini into oyikholelwayo bese umpostoli Paul eshiya kahle athi hayi odlayo nongadli kuyafana odlayo uma ungibonile ngithi inyama yabaphansi noma ngingayidlanga kuyafana ushiya phansi nendawo uPostoli Paul athi odlayo nongadli kuyafana ngoba konke lento iwukudla into enza umahluko ukuthi understanda mina ukuthi njengoba ehlatshiwe mina nginasabelo kulento enziwayo bese thike hayi angiyeke ukuze uma kukhona ongakafiki ku-level yoku-understand sekufikele kuyo ukuze angalimali bese ngiyayeka ukuyidla ngoba ngizama ukusiza wena kodwa kahle kahle ukuyidla nokungayidli angithi mina ngiyazi ukuthi uNkulunkulu mkhulu kunalento enziwa la mina ngiyazi ukuthi ayi-affect mina lento le futhi mase ngikhule kahle ka-understandeni ngifika beyihlabile kumnyama kunjalo ngithi ngegama likaJesu ngiyabusisa mina la mase sengi-understand i-authority yami mina izinto ezenziwayo zing-affect njengomzalwane ngoba mina nginamandla angaphezulu kwale zinto ezenziwayo kodwa-ke ukuze umzalwane wami angakhulile angangifici phela ngishona ngivumbuka bese ngiyayiyeka ngoba phela fanele ngikusize nawe ngithi nawe fanele ukhole u-understand bese ukuze ufinyelele ethi no angiyidli hhayi ngoba kukhona la ngi-affecta khona mina kodwa angiyidli ukuze ngiseve wena ungakhubeki ngoba ongaka-understand uzokhubeka angikho umoya ongcwele langizona abantu bakamoya awubazi bave bayaphi awubazi futhi bayaphi kodwa uyawuza umdumo usho uJesu uthi ninjalo-ke ngishilo ivesi abazane njengoba benikhuluma ngesikhathi njalo ngiyabona ukuthi 5 to manje ikhathi ngizovula ivesi so ngizomxolela bese yikho bengiyifake ekodini ngiyakuthi uyabona ukuze ningixolele uma ngabe nami sengithi ukudlula esikhathini u-Exodus
bazama ngikhumbule yazi Exodus chapter 14 chapter 14 funda wemusa Yes. awufunda 19 uya ku20 bese uya ku24 Incwadi ka-Exodus chapter number 14 verse number 19. leli gama nje lithi Exodus lisho ukwenza njani ukugoduka noma ukuhamba so sifunda incwadi yokuhamba so labantu basuhambweni glory to Jesus sawubona mhlenge lento ithi Exodus isho ukuthi siyasuka somewhere siyafuduka khona la sisuka khona futhi lapho sinjani bazalwane siyakhona so hambeni Exodus it's an Exodus uhambo The journey. kubeka ke Verse number 19. Ngelosi kaNkulunkulu yayihambile phambi kwempi kaIsrayeli. Yasuka yahamba emva kwabo. Nensika yefu yasuka phambi kwabo, yema emva kwabo. okay uzuzoyizwa kahle ingelosi lithini ingelosi ayihamba phambi kwabo yasuka phambi kwabo enenjani bathandikayo yaya ngemva kwabo sengiqedile yasithuma ngizophelile kubeka umusa Nensika yefu yasuka phambi kwabo. so zimbili lezi zinto kwakukhona ingelosi kukhona nensika yefu angithi uyayikhumbula insika yefu siyazi bazondaba angithi uyayikhumbula insika yefu nayo kuthiwa yasuka phambi kwabo Yema nayo yayenjani bazalwane yaya ngemva kwabo yafika phakathi kwempi yaseGibhithe nempi yakwa-Israyeli. so labantwana sebeselwandle olubomvu ifika mayisimemva kwabo shuthi baphambili bona ifu lisemva kwabo nengelosi isemva kwabo ngemumva kwalapho kwengelosi nefu abantwana baseGibhithe sengiqedile bathandayo shumi basengiqedile kube Kwakhona ifu nobumnyama. so phakathi nendawo phakathi kwabo kwaba khona ubumnyama Noma ikhanya ebusuku ukuze izimpi zingakwazi ukusondelana ubusuku bonke. ebusuku lalikhanya ifu kodwa ifu lalikhanyela ukuthi laba bangapha baqhubeke nohambo laba bangapha kube mnyama kubo izimpi ingasondelani Verse number 21. Mose wayeselula isandla sakhe phezu kolwandle. yehla sheshele azivele siye ku24 Verse number 24. Kwathi ngomlindo wokusa namfundi abantu la ikhona ukuthi kwathi ngomlindo wokusa uJehova walunguza impi yaseGibhithe. bazalwane kwathi ngomlindo wokusa uJehova wayilunguza impi yaseGibhithe Impi yabaseGibhithe esensikeni yomlilo nefu. esensikeni yomlilo nefu kusho ukuthi abaseGibhithe khona into ababengayi-understand ukuthi lapha babebona leli fu becabanga ukuthi ifu nje ejwayelekile kanti kuleli yafu khona uJehova phakathi Bedelwe ngithandaza mhlawumbe phansi Wayidunga impi yabaseGibhithe. wayilunguza wayidunga impi yabaseGibhithe liyaphila Jesu izwi lakho khuluma ngalo kule mzuzu esele ngegama lika Jesu amen lana bathandekayo sifunda ngabantwana bakwa-Israyeli abantwana bakwa-Israyeli uma bafika eGibhithe abazange kuzoba yiqhinga eGibhithe bafike eGibhithe ngoJosefa hamba nambazalwane bafike eGibhithe ngoJosefa enye indaba ke leyo intshumayelo yangelelo langa yangelinye ilanga mabefika lithi izwi kaNkulunkulu uJosefa ngenxa ukuthi bedayiswa abafowabo wafika ke uNkulunkulu wamvulela indlela waze waphatha eGibhithe lithi abafowabo bafika ke uIsrayeli wagcine ande eGibhithe glory to Jesus bagcine baba isizwe phakathi esizweni baba isizwe phakathi esizweni bathi bese sizweni kodwa kwaba esinye isizwe phakathi esizweni lithi iBhayibheli uFaro owayezana noJosefa
washona lo Faro, wavuka omunye uFaro. Lithi iBhayibheli lo Faro waba nenkinga mayibona lesizwe ukuthi no, lesizwe siyanda. Glory to Jesus. Lesizwe siyanda. Lithi ke waze wayaleza ababelethisi ukuthi abuthi njalo lapho makuzala umHebheru niyibulala ingane. Lithi uNkulunkulu wafaka ukusaba kubabelethisi bathi no, sinenkinga yamaHebheru. AmaHebheru anamandla, ayisizwe esinamandla. Sithi noma sifika esebelethile vele. Glory to Jesus. Ngoba isizwe sikaNkulunkulu sinamandla. Sithi noma sifuna ukuzoqeda ngaso, kucaca ukuthi asiqedeki lesizwe ngoba sinamandla. There was a generation, there was a nation within a nation, and this nation was becoming bigger, and this nation was giving uFaro a headache. Ngiyabuza nje ukuthi ngabe kazi uSathane thina usenayo headache ngathi noma sekuyafana nje ala ngithaba nje noma sikhona as the church noma sikho kuyafanela nje manje abantu bangakithi mhlambe kuyafanela. Uyakholwa nongakholwa kuyafanela nje akuna impact. Kodwa uFaro was worried about this nation. No, bayanda labantu mangabe besibanda kanje ngelinye ilanga bazosijikela. Lithi iBhayibheli bakhale kuNkulunkulu. Ashona uJoseph ababeze ngaye. Ngiyangibusisa le ndaba kaJoseph. Lithi iBhayibheli abatshela uJoseph akanani. uNkulunkulu uyonikhumbula ngelinye ilanga. Niyophuma la. Athi uma seniphuma ningawashiya amathamba. Hey. Uma seniphuma ningawashiya amathamba bezweni lokugqila. Ngoba lana akusikhona la uNkulunkulu akusilizwe leli uNkulunkulu asithembise lona. Likhona izwe esiyakulo la nifike vele ngenxa yendlala kodwa lana this is not a promised land. Futhi masisenisuka la niyezweni uNkulunkulu anithembise lona ningawashiya amathamba. Ungasala ezweni lokugqila wenza sure ukuthi noma kwenzakalani kodwa amathamba ami awezokusala ezweni lokugqila. Bafika uMoses uNkulunkulu kwelithi uFaro wayiqinisile inhliziyo kaMoses, inhliziyo kaFaro lithi waze wamshanga inhlupheko zokuphela kodwa still uFaro akayivumelanga inhliziyo yakhe. Lithi kwavela amasele. Glory to Jesus. Basa bathe kwamaxoxo bavula amabhodo kwamaxoxo bangena empetheni kwamaxoxo kodwa inhliziyo kaFaro ayibavumelanga ukuthi bahambe. Glory to Jesus. Lithi kuke kwafika ubumnyama kwabamnyama eGibhithe kwakhanya labantwana bakaIsrael behleli khona kodwa inhliziyo kaFaro still ayibavumelanga ukuthi bahambe. Mina nguFaro zazi ngeke sibe u10 inhlupheko zangeke sibe u10 wayonadasha yesibili nje hayi ngivela ngibone lithi iBhayibheli ke wafa imfuyo yonke yabaseGibhithe. Bazalwane inkomo zidla zombili umGibhithe neumJuda kufe umGibhithe umJudisayo. Glory to Jesus. Baphume bobabili bethi bayokha amanzi mayifika umGibhithe amanzi abe igazi kodwa bafika umHebheru amanzi aphuzeke. Glory to Jesus. Lezizwe zikhoexiste zombili kodwa khona kwenzeka kwesinye okungenzeki kwesinye, khona ukuphumelelayo ngapha khona okufayo ngapha, kufa amasibulo ngapha ayaphila amasibula ngapha, kufa imfuyo yangapha iyaphila imfuyo yangapha. Wakhona isizwe phakathi kwesizwe and kwasekucaca no lesizwe is becoming problematic. Sesisolwandle olubomvu sebakhululile uFaro sebesolwandle olubomvu. Lithi iBhayibheli abantwana bakwaIsrayeli bayacomplaina ke lana mawufunda chapter 14 bathi weMoses ayingekho yini amathuna eGibhithe ngoba umuntu mayesekudakwa umbuso ngexolisa usebenzisa igama elingaka. Uma sekudakwa umbuso umuntu uyasangana ekhanda lakhe. Labantu baphuma ekugqile
emfanelazweni labantu bebethandaza kuNkulunkulu ukuthi sikhulule uNkulunkulu bona namhlanje sebethi no engathi kwakungcono khona eGibhithe bacabanga amathuna nje kuphela bakhohlwa ubunzima akade bekubo bakhohlwa nayithembiso uNkulunkulu abanikeza lona ungabona abanga ukuthi ezweni lokugongobala sekusezweni lokuphila khona phakathi. It was never a promised land to begin with. Kwakungesiyona vele indawo obabebizela ukuthi bahlale kuyo. Kwakuyindawo yokuthi nizogongobala ngenxa yendlala. Sebefikile kolwandle olubomvu. Bakhomplena uNtekisi, bayakhomplena kulwandle olubomvu ngapha. Ulwandle olubomvu ngapha. Babephakamisa amehlo nanka amaGibhithe. Ithi iBhayibheli noFaro wayiqoqa zonke about 600 or 400 iy'nqola zakhe zonke. Ngiyababona babephakamisa amehlo bayayibona yaqabavula amahashi ayasondela. Bayawabona ayasondela amahashi inhliziyo yabo yakhathazeka. Yakhohlwa ukuthi babonile uNkulunkulu enza izinto eGibhithe. Bakhohlwa ilezi zinto uNkulunkulu azenzile eGibhithe. Bakhathazeka enhliziyweni yabo. uNkulunkulu Moses usukhala mina. Tshela abantu baka-Israyeli baqhubeke bahambe. Ingabe kube kwakuleli ibandla lethu, ibandla leli lamanje. Sisolwandle olubomvu sasiyokwenza njani? Ingabe babe bakhona yini abantu abathi no noma kunje bazalwane kodwa siyahamba siyaphambili. Yebo yini ulwandle olubomvu kodwa siyamethemba owaseKalvari ukuthi nakahlongazini uyayenza indlela. Noma singaba solwandle olubomvu kodwa thina simethembile. Noma singaba solwandle olubomvu kodwa thina khona simethembayo. Noma kungaba yini ulwandle olubomvu kuba amaGibhithe ngemuva kodwa khona simethembayo. Hamba nami-ke emavesini ami Musa. Emavesini ami esiwafundile sengihlala phansi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu, hey wena Moses, mususho musukhala kimi. Tshela labantu bahamba. Ngizothi hamba. Ngiyambona lolu lwandle kodwa hamba. Ngiyalibona ulwandle olubomvu kodwa hamba. Ngiyabona amaGibhithe ekulandela kodwa wena uthi shona tshela abantu ukuthi bahambe. Inhliziyo yabo ingakhathazeki ngolwandle. Abathembe mina. Angithi imvelo bakhiphile ngesandla esinamandla. Batshele Moses bahambe. Ngikhuluma nomama ofrustrated ongazi ukuthi ingane namhlanje izolala endlini. Ngizothi hamba. Ngikhuluma nethemba elingasekho ongazi ukuthi yini enzima ofanele uyenze noma fanele uyenze. Ngizothi hamba. Funda Musa. Lale kuqaleni. Ingelosi kaNkulunkulu eyayihambile phambi kwempi kaIsrayeli. Lana ke angithi ebusuku ababeholwa ingelosi kaNkulunkulu. Lefu lithi iBhayibheli ifu emini laliba yifu kube yithunzi. Bese kuthi ebusuku liba ukukhanya ukuze bangabi nakho ukugodola ngoba uNkulunkulu uyayenza provision nasehlane. Athi ngiphinde ngoba uNkulunkulu uyayenza provision nasehlane. Qhubeka baba. Yasuka yahamba emva kwabo. Nensika yefu yasuka phambi kwabo yema emva kwabo. Bayijwayele manje akulento ukuthi khona vele insika yefu. Kodwa namhlanje babona kwenzeka into engajwayelekile yasuka ngaphambili yaya ngemuva. Ngifuna abantu engizoshumela nabo Nkosi yami eCovid mongcwele ngihlale phansi. Sizo protect ngegama lika Jesu. Baba u3. About 3. Okay. Apa mshen? Hallelujah. Nanginsi. Nefu. Amen. Laba mabehamba usondela nawe. uIsrayeli lo. Abala uIsrayeli lo ngithi. AbaseGibhithe laba ngijabona. Laba bebelandela mina, bebelandela ifu. Asambe so mabehamba laba
kukhona into ehambayo abayihambeli nje bagade ifu ukuthi liyenze njani. Hawu bazalwane, engathi singake siligade ifu singanyakazi, umifu lingakanyakazi nathi singanyakazi. uNkulunkulu engakasho lutho nathi asisho lutho, uNkulunkulu engakakhulumi nathi siyathula. Ifu lithe senyakazile nakuma decision owenzayo ubogadwa yifu. Oh Jesus. Umifu lingakasho lutho na ungasho lutho, uNkulunkulu engakakunika direction uhamba kanjani, uNkulunkulu engakunikanga direction. Laba babehamba babe directwa yifu ukuthi lenze njani. Inkinga laba abazi ukuthi laba banento ebadirectayo, abazi laba ukuthi laba abayinyakazeli bayanyakaziswa, laba bayenzeni noma kanjani, kodwa khona into ebagayidayo. Laba mabelandela balandela ngokwenhliziyo, mabebheka laba babona laba balandela ngey'nqola zabashi bayeza laba kanti abazi ukuthi laba khona into ebagayidayo. Kunefu bazalwane efanele senze show as the church ukuthi silandela ifu bathandekayo, asizenzeli noma kanjani, kodwa kunefu efanele silandele. Masuku nathi siyasuka, malini ifu nathi sihamba, ngoba ne-protection yethu isefile. Dependent. Bakho mbena lapha kuMoses athi hey Moses, abayahlupha laba noma sebedlulile labo bakhumbula ukugibhela okanye sibaseGibhithe. Ngoba nathi siyibandla elinjalo bazalwane, angishiya soprele mangikhuluma ngizwe ngakhulumi ngathi as the church, but ngikhuluma as the church, as the body of Christ bazalwane. Nathi siyibandla elinjalo, uNkulunkulu sesimbonile esidlulisa ngisho lwandle olubomvu, kodwa oGibhithe oanyanisi baseGibhithe inhliziyo isalokhu ibakhumbula. Cucumber baseGibhithe inhliziyo ngangitshela anyanisi ngakhumbula anyanisi. Ey'ntweni zonke nje ungakhumbula anyanisi bakungcono ngudle kakhulu kade ngiphethe i-COVID nangu ufuna lo. Ungathiwa nje kukhona umuntu okhumbula anyanisi nje, khumbula anyanisi bathi hey sesikhathele nawe lo uNkulunkulu ebenzele phela i-provision. Ngoba iphinde uNkulunkulu abanika isinkwa labantu bakhombeni, abanika imana bakhombeni, bakhumbula anyanisi. Hayi nenyama bakhumbula anyanisi. Anyanisi nokho bakungcono ngempilo ngoba wakhona anyanisi. Hey, Laba bayalandela, abazi ukuthi laba kunento ebaholayo. Lithi ke leli verse yasuka phende libahola yaya ngemuva. hey. Asala without a direction. Bayahamba laba selikhanya ngemuva ifu limnyama lihlukene phakathi, ifu lenza kube mnyama ngapha kukhanya ngapha. Bazalwane sinefu sihamba nalo, nefu sihamba nalo. Noma abantu bengayiboni into yethu bafuna ukwenza njengathi, kodwa ba-understand ukuthi kunento esihamba nayo. Lamaya ikapaya lasaya idekhethe lamasaya kwabamnyama ngapha kwakhanya ngapha. Lithi wenzela ukuthi izinto ingahlangani Yebo. phakathi efini. uNkulunkulu lithi usebatshelile lapho uthe Moses lingaphi senyuka, useshilo uNkulunkulu ukuthi Moses tshela abantu bahambe, phakamisa induku bahambe. Glory to Jesus. Laba bayasondela mabebona behamba laba bayasondela sambisa bayasondela laba kanti abazi ukuthi no, it's a trap. Glory to Jesus. It was a trap. Babona kusondeleka kanti it's a trap. Lalela uNkulunkulu uzoyenza i-trap nakulezo simo uSomandla will make a trap. It was a trap. AmaGibhithe afola kwi-trap kanti awazi ukuthi uNkulunkulu usethi trap. Lithi mabedlula olwandle olubomvu laba uMoses uphakamisa isandla sakhe, hambani niyojika lodongeni. Bayahamba inapha iyabalandela nalaba bayasondela. Glory to Jesus.
lithi izwi kaNkulunkulu esehlukanisile ulwandle olubomvu umoya wabiza umoya wahlukanisa kwaba amadlambi ngapha kwaba amadlambi ngapha bangena laba bawela emhlabathini owomileyo ngoba uNkulunkulu uyayenza abazalwane provision siyibona sihamba emhlabathini owomileyo siyibona sihamba la kufanele ngabasahambi khona kodwa usomandla mayisenza iprovision siwela ulwandle olubomvu. My God. Angazi nawe Jesus. kodwa ngimbonile mina ngowezwe ulwandle olubomvu. Jesus. Noma ngathula kodwa khona la ngimbone khona ngimbonile engweza olwandle olubomvu. Into kwafanele ngabe kwamaGibhithe kwama-Israyeli nawo iyawakhukhula ama-Israyeli ahamba emhlabathini owomileyo. Asondela amaGibhithe ngoba bona ama-Israyeli lithi mayisephakathi nendawo. Glory to Jesus. Funda ke nali ivesi lami wokusa esephakathi nendawo lithi ngomlindo wokusa. Awu Nkosi yami angazi ngikhuluma nobani kodwa ukhona umlindo wokusa. Noma kungaba mnyama kodwa ukhona umlindo wokusa. Funda lithi 24 I think. Kwathi ngomlindo wokusa. Siyami nje skip imaki ngifuna nilizwe kahle leli vesi. Lithi kusho ukuthi kwakumnyama yonke lento yenzeka kumnyama. Glory to Jesus. Ngoba noma ngaba mnyama bazalwane kodwa ukhona umlindo wokusa. 24. Kwathi ngomlindo wokusa Bathi ngomlindo wokusa Jehova walunguza impi yabaseGibhithe. baphakathi nendawo olwandle abazi ukuthi sekuwumlindo wokusa. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu esefini. Lithi wenza njani womusa? Walunguza impi yabaseGibhithe. Ngoba uJehova uyayilunguza noma ingasilandela kodwa ukhona umlindo wokusa la uJehova eyilunguza khona. Angazi isimo esimnyama okuso kodwa ngizothi ukhona umlindo wokusa. Angiyazi into obhekene nayo nekulandelayo kodwa ngizothi ukhona umlindo wokusa. Umlindo wokusa wayilunguza. Esensikeni yomlilo nefu. Esensikeni yomlilo nefu uJehova wayilunguza. Ikhaya ilemekhethaya uyayilunguza abazalwane uyayilunguza emlindweni wokusa noma kungaba mnyama kanjani kodwa umlindo wokusa uyeza uzolunguza. Ngiyazi bazakuthiwa seshayile ningibonela simina bazongidla isikhathi angithi besikhona sonke angithi lithi ngomlindo wokusa uJehova wenza njani? Wayilunguza. Ngenza ukuthi ukugula kube umnyama kuwe kodwa rest assured ukhona umlindo wokusa. Bazalwane uzolunguza. Ngendlela kube mnyama manje kube isimo esimnyama esidark kodwa one thing rest assured ukhona umlindo wokusa uzolunguza. Hamba nami sengihlala phansi ikamaya ilabaya. Jesus. Hambani nami bathandekayo sengihlala phansi sifundeni ama-chapters amabili bese sesihlala phansi asiweleni ngaphesheya sifundeni. Oh haleluya. Chapter 15 lithi base behlabelela uMose nabantwana bakwa-Israyeli leli gama bekhuluma bethi ngizakuhlabelela kuJehova ngokuba uphakeme kakhulu ihashi nenkweni yalo ukuphosa olwandle. uJehova ungamandla nehubo lami yebo yinsindiso kimi. UnguNkulunkulu wami ngizakudumisa noNkulunkulu kaBaba ngizakumphakamisa. uJehova uyindoda yempi. uJehova igama lakhe inqola kaFaro nempi yakhe ukuphonsa olwandle. izinduna zakhe
ezikhethiweyo zaminza elwandle olubomvu. zaminza olwandle olubomvu. Qhubeka Musa. Izinto aziyasibekela bashone ezinzulwini njengetshe. Sandla sakho sokunene Nkosi sidumisekile ngamandla aso. Isandla sakho sokunene Nkosi sidumisekile ngamandla aso. Esokunene sakho Nkosi siyaphahlaza isitha. Esokunene sakho Nkosi siyaphahlaza. Labantu khona into asebeyibonile. Mavuka lo mhlabelelo uvuswa ukuthi balibonile ihashi nenkweli yalo ekuphonsa olwandle. Bese bethi isandla sakho sokunene sidumisekile. Hamba Musa. Ngobukhulu bobukhosi bakho uyabachitha abavukelayo. Abakuvukelayo ngobukhulu bobukhosi bakho wena Jehova uyabachitha. Uyathuma intukuthelo yakho ibatete njengamabibi. Ngokufutha kwamakhala akho amanzi aqobeleke izifufula zema njengenqwaba amadlambi ashunqa phakathi kolwandle. Khona into abayibonile bacula kanjena nje. Khona into asebeyibonile. Qhubeka nayo. Sitha sami ngiyakuxosha ngibafice. Isitha sathi ngiyakubaxosha ngibafice ngahlukanise impango inhliziyo yami idele ngabo. Ngiyakuhosha inkemba yami isandla sami sibachithe. Waphephetha ngomoya wakho ulwandle lwabasibekela. Phinda uverse 10 weMusa. Waphephetha ngomoya wakho ulwandle lwabasibekela. Basebenze njani bona? Baminza okomthofu. Baminzisa okomthofu Emanzini anamandla. emanzini anamandla. Yanaka verse 20. Verse number 20. U20 no21 sesiqedile vele. uMaria umprofetikazi udadewabo Kahle funda kahle ke futhi. uMiriemu umprofetikazi dadewabo kaAroni waphatha isigubhu ngesandla sakhe. Bonke abesifazane Sengifisa kube khona uMiriam abazovuka. Sengifisa kube khona abantu abazovuka babe nehubo abazothi no yazi sekhona into esesiyibonile sesiyohlabelela kuJehova ngoba kuyasiza abazalwane ukubona uNkulunkulu enza izinto ngoba ukumbona kuvusa ingoma. Ubona singadumisi njena ukuthi kusho ukuthi asikambone senzela izinto. Namhla sambona uyosibona siphethe ihabu nogubhu njengoMiriam. bonke abesifazane baphuma emva kwakhe bephethe izigubhu besina. Abaphumanga bekhona indaba, abaphumanga bekhuluma behleka, kodwa baphuma besina bethi hlabelela weIsrayeli kuJehova ngoba yena yedwa uphakeme. Ihashi nenkweli yalo ngozolwane. Akathathanga nje ihashi kodwa ihashi nenkweli yalo ngozolwane wakhosa. Lithi kuverse 10 baminza njengomthofi emanzini amaningi. Uyawazi umthofi uthatha into encane ingcola kaFaro namashi elithi babhende wa 400 was 600 kodwa baminzisa ngomthofi. Hamba Musa, hamba Musa. uMiriam umprofetikazi udadewabo kaAroni waphatha isigubhu ngesandla sakhe. Bonke abesifazane baphuma emva kwakhe bephethe izigubhu besina. Usibona nje sikhonza engathi siyahlanya khona isigubhu sisiphethe. Usibona nje sikhonza ngathi asiphilile kahle kunezinto. Wemamzwana wena ucabanga ukuthi wayebona evandwa kwakho umemeza uthi uthi inyanga enkulu khona la. Wayecabanga ukuthi uyaphila ekhanda kodwa ngenxa ukuthi khona izinto oyibonile. Bantu bangakubona ngathi uyagula kodwa ngenxa ukuthi khona izinto engiyibonile. Babebona uMiriam aba-understandanga ukuthi uMiriam indaba kungathi uyahlanya kodwa uMiriam wayesebonile uJehova.
uLembu wabaphendula ngokuthi hlabelelani kuJehova ngokuba uphakeme kakhulu. Ihashi nenkweli yalo ukuphonse elwandle. Ihashi nenkweli yalo uphonse olwandle. Mose wayesebahola bakwa-Israyeli basuka elwandle olubomvu baya ehlane laseShuri bahamba ehlane izinsuku ezintathu. Wena usangazi manje. I thought I was grooming you. Usangihleli ushimane njani? Ngina bazama ukuthi nganela langa i-steering ukanda ongena steering. Wafika washaya ngesande yokuqala. Safika isalukazi nalithi yayihlaba idlulu. Ngezwe bazalwane ukuthi babezenzela kuleli pulpit. Ngezwe nje ukuthi nomusa naye wazenzela naye kulo leli pulpit. Zwile bazalwane. Sengiyahlala phansi ngiyapromise you. Amahubo ngihlala phansi amahubo 136 ha noma sengihamba sana noma ngihamba inyawo sesiyathandaza amahubo 136 Yes, uqala ku1 ngizokutshela Amahubo verse 136 verse 1. so phela ku11 Bongani uJehova ngokuba muhle, ngithathime ngenyawo bongani uJehova ngokuba muhle ngokuba umusa wakhe umi phakade. ngokuba umsa wakhe umi phakade Bongani uNkulunkulu wawo uNkulunkulu, bongani uNkulunkulu wawo uNkulunkulu ngokuba umusa wakhe umi umsa phakade. wakhe umphakade. Manake ngifuna sifunde kanje ngithasimeni ngenyawo kusalo mama abadala nabaphethe ingane asifunde kanje. Every line umusa ayishoyo, the second line ithi ngokuba umusa wakho umphakade. So umusa mayifunde ulayini thina sonke sosho kanye sithi ngokuba umusa wakhe umphakade. Asambe qala verse 1 baba sihlale phansi. Bongani uJehova ngokuba muhle, Asambeni ngokuba umsa wakhe umiphakade. bongani uNkulunkulu wawo uNkulunkulu, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. bongani inkosi yamakhosi, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. yena ongeyedwa owenza izimangaliso ezinkulu, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. owenzile izulu ngokuhlakanipha, Owenzile izulu ngokuhlakanipha. Ngokuba umusa wakhe umiphakade. wendlala umhlaba phezu kwamanzi, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. owenza izinkanyiso ezinkulu, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. ilanga ukuba libuse emini, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. inyanga nezinkanyezi kuba zibuse ebusuku, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. owalishaya iGibhithe namasibulo alo, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. wamkhipha u-Israyeli phakathi kwabo, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. ngesandla sakhe nangendalo yakhe yaluliweyo, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. owahlukanisa kabili ulwandle olubomvu, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. owawelisa u-Israyeli phakathi kwalo, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. owachitha uFaro nempi yakhe elwandle olubomvu, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. owahola abantu bakhe ehlane, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. owashaya amakhosi amakhulu, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. owabulala amakhosi adumileyo, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. iSihoni inkosi yama-Amori, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. nenkosi noGi inkosi yaBashani, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. owanika izwe labo laba yifa, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. laba yifa ka-Israyeli inceke yakhe, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. owasikhumbula sisephansi, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. owasikhulula ezitheni zethu, Ngokuba umusa wakhe umiphakade. owanika inyama yonke ukudla. Ngokuba umusa wakhe umiphakade. Bongani uJehova uNkulunkulu wezulu, Ngokuba umusa wakhe umiphakade.